Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiishi katika upendo, sheria haiwezi kukuhukumu. Kwa nini? Kwa sababu unatembea katika zile njia ambazo Mungu anataka uziishi. Anasema tunda la Roho: uvumilivu, uaminifu, utu wema, upole. Anasema katika mambo hayo haupo chini ya sheria. Lakini mtu ambaye anatenda mambo ya ufisadi, yani anasema mambo ya ufisadi, anasema walevi, amesema wachawi, amesema waasherati, anasema watu hawa hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini hawataurithi ufalme wa Mungu? Wagalatia sura ya 5 anatuelekeza jinsi ya kuenenda katika Roho. Anasema enendeni kwa Roho, kwa maana hamtaweza kuzitimiza kamwe tamaa za mwili. Watu wengi wanaishi katika mwili, hawataki kuishi katika Roho. Ndiyo maana wanatenda yaliyo maovu, ndiyo maana wanafanya mambo yaliyo mabaya, hawataki kumgeukia Mungu. Biblia anasema wagomvi, Biblia anasema wenye usuda, Biblia anasema warafi, Biblia anasema wagomvi, Biblia anasema wenye hasira. Maana kuna watu wanabeba hasira ndani ya mioyo yao, wamechukia ndugu zao mpaka miaka 2-3, wamechukia marafiki zao, yani hawezi hata kusamehe. Lakini Biblia inasema mtu mwenye hasira hataurithi ufalme wa Mungu. Mtu mwenye usuda hataurithi ufalme wa Mungu. Biblia inasema walevi hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini wenye upendo, wenye upole, wenye uvumilivu wataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wataurithi ufalme wa Mungu. Nataka nikwambie, chunguza matendo ulionayo. Je, unaenenda katika Roho au unaenenda katika mwili? Watu wengi hawataki kufuata njia, wanapenda habari za kutabiriwa, wanapenda habari za kuambiwa mafanikio ya dunia, lakini hawataki kuambiwa habari ya dhambi zao. Ndio maana leo hii watu wanapenda kufuata manabii, wakitaka kutabiriwa kwa habari ya maisha yao. Kama wewe ni mtu, mimi naona wewe ni mtu mkubwa, naona unaendesha gari ya kimataifa, nisikilize. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake.